pai account siam dan ron tilang do na masabera chuan YouTube description na linga kan lu tanga chuanin download app ti kha kan metanga get it on Google Play ti kha kan metanga Play Store an lut thayanga chuan kan download anga pai network ti khu download ta kan install anga kan install zon kan open anga chuan continue with phone number ti kan metang chuanin lai hian India ti kan search anga chuan India ti kan search anga chuan kan phone number kan ziak ang go ti kan met le anga go kan metanga ti khan password kan password tur kha pai kan password tur kha kan ziak ang ta hian kan chuanga kan password tur kha noya verify password kan password angai bok kha kan ziak le anga chuan submit ti khi kan metang takhian first name akhian lal sang lomi tin kan siam do na first name lal sang lomi last name lal sang lomi ti mai tur nia entinan English Nikki lal sang lomi te lo ni ta se first name Nikki mai tur ani chuan choose your username ti khi kan pai ming tur kha ni malomi 1968 ti hian kapmang mai ta kan username ajan kan submit anga chuan invitation code ta khian hi poimo lutuka nix mizo ti hi zia vek turani horop te vekin inzom vekin NICKS mizo ti khi kan zia kang submit kan met le anga chuan get start chuan tap to mine ti kan metanga starter ti kan met le anga next kan met le ang view details chuan kan back kanga ka ko na lai ki kan metanga dismiss ti kan metang chuan ka ko lai hi kan met le anga mainnet ti kan metang chuan mainnet checklist kan met le ang chuan pakhat na download pai browser app kan metanga chuan sign in to pi browser metang get it on Google Play Store kan tikhan automatic na kan vakal le dengan pi browser kan install kan download anga kan install zo kan luta tikhian kan wallet kan wallet pi ti kan lut leang chuan general wallet ti kan met le anga chuan kan copy yang chuan I save my passphrase ti kan metanga nuai mi khi chuan ta khian kan paste sang kan copy kha kan passphrase khi poimo lut tuka kum poliam se khi mi khi kan zia that kha poimo ni horop te ve kan ki kan copy kha kan paste sang ta khian chuan unlock with passphrase ti kan metang chuan pai continue hi kan met le anga kan wallet address kha ni ki mi
chuan pai net testnet ti kan metang a zoom lai khi chuan pai mainnet ti kan met le anga yan kan wallet chu khi ni ta a kan back chuak anga pai apps a han kan lut le ang chuan ta khen kan met le anga mainnet ta bok kan lut le anga mainnet checklist a kan lut le anga 1 le 2 wain tik ta 3 na khi confirm your pai wallet khi kan tik anga kan met anga ta hian kan passphrase wallet a kan va copy kha ta khianin kan paste le don ni kan paste a confirm your wallet met anga 1 2 3 na point tik ta a chuan 4 na kan lock up rate khanita lock up percentage a hian 50 a kan da a somnga in lock down ni chu chuan to lock up duration a hian 1 year kan da a kum thum lock te pon ama ba se kan lock rei kha chuan kan la chuak kan thal har dona tikhian kum khata kan lock up kan bi lock up kha kan set ta a kum khat 50% a chan ve vel ni chu an back lenga 1 2 3 4 point tik ta ke chuan 5 na submit your KYC application ti hi chu khimi kan pa ya khianin kan pai app sa khianin KYC ti theina tur kha aron thlen phodanga hetiang hiron thlen phodanga ya aron thlen huna chuan KYC kha kan submit thei do ani aron thlen hun chuan kan back chuak anga ta han pai browser han kan lutanga KYC pai ti khi ta khian kan lutanga ta khian khi ta khianin KYC kan nge Aadhaar card vel ani kan submit na tur kha aron om to na tuna khi chuan kala dong lawa KYC kha KYC submit na tur kha kala dong ve lawa chuan kan back chuak le anga pai app sa bok khan kan lut le anga ta han kan lut le ang my profile akan lutang heta noi lama hian profile akan kan lutanga chuanin tikhianin Facebook kan verify Facebook nen kan thunjom do ni kan link do ani an Facebook kan verify di kan metanga chuanin Facebook nen ka link to a video ka kat chewa ta han chuan phone number ki phone number verify di phone number verify kan verify du chuan kan phone number a kha kan phone a han balance pa ngai kan thuna nga ya message kan ba thuna nga ni om chuan kan back chuka ta han lut le a mainnet ta kan lut le a mainnet checklist kan lut le a and tik 1 2 3 confirm 4 5 na khini ta ni KYC ti na tur kha kan la dong lawa chuanin KYC kan ti zo a kan submit zo a kan don huna khan mo kan submit zo a KYC result aron thlen huna paruk na khin tikanga chuan pasari na khian migrate to mainnet ti kha ka video dang a ka siam to boka migrate to mainnet ti khi kan set zo chuan pai kan main sa kha kan line kan thal thei to don ani